басо бузург аст рисолати омӯзгор. рушду нумӯ, имрӯзу фардо ва саодату хушбахтии ҳар қавму миллат аз дунёи ӯ ибтидо мегирад. чунин рисолатро бардошт доштан мояи ифтихор ва шарафмандист. омӯзгорро лозим аст ки дар ин самт навовару эҷодкор ва ҷӯё бошад. қабл аз ҳама омӯзгор бояд ба дил ва дунёи андешаҳои шогирд роҳ ёбад. пойдориву рушди ҷомеа низ ба дасти омӯзгор аст. онҳо масъулияти бузурги тарбияи насли наврасро ба дӯш доранд. ба воя расидани ворисони ояндаи миллату давлат ба заҳмат ва талошҳои ҳамарӯзаи онҳо алоқаманд мебошад. ҷои хушӣ ва мояи ифтихор аст ки сафи омӯзгорони асили фидоии касби хиш дар кишварамон зиёд аст. қаҳрамони ин навбатинаи барномаи занони муваффақ, аълочи маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои педагогӣ, доценти кафедраи психология ва социологияи идоракунии Академияи идоракунӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Бунафша Ғаниева мебошад. Бунафша Ғаниева 14 сентябри соли 1962 дар деҳаи майсазори ҷамоати деҳоти Гулистони ноҳияи Рӯдакӣ чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. соли 1979 мактаби миёнаи рақами 35-ро бо баҳои аъло хатм намуда, худи ҳамон сол ба факултети таърихи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон дохил мешавад ва соли 1984 онро бо муваффақият хатм намуда, фаъолияти меҳнатиашро ҳамчун омӯзгори фанни таърих ва ҷамъиятшиносӣ дар муассисаи рақами 205 ноҳияи Рӯдакӣ оғоз намудааст. ман мероси падар гирифтам, чунки падари ман то охири умр ҳамчун омӯзгор фаъолият доштанд. Чандин солҳо ҳамчун директори мактаб фаъолият карданд ва хушбахтона 3 соли фаъолияти меҳнатиам ҳамроҳи онҳо гузашта буд ва падар беҳтарин намунаи ибрат барои ман буд дар интихоби касб. ғайр аз ин ҳамаи он омӯзгороне ки дар мактаб ба ман сабақ доданд, ҳамаи он омӯзгороне ки дар донишгоҳ аз онҳо сабақ омӯхтаам, ҳамаи онҳо дар ҷодаи интихоби ин касб ба ман роҳнамоӣ карданд. ман имрӯз худро хушбахт ҳисоб мекунам ки маҳз тавассути анамон роҳнамоию ҳидояти ҳам падар ва ҳам омӯзгорон ман ин пешаи муқаддасу шарафмандро барои худ интихоб кардам ва ман метавонам бо боварӣ мегӯям ки ман дар ин самт агар гӯям ки муваффақ шудам, ягон муболиға намекунам, чунки вақте ки инсон як шуғли дӯстдошта дорад, як касби дӯстдошта дорад, ӯ ҳатман вақте ки анамон касбу шуғл дӯст доштааст, ҳатман инсон муваффақ мешавад. вале агар касб ба дил мувофиқ набошад, аз сари шавқ интихоб накарда бошед, ман медонам ки инсон бо гардани баста меравад ба ҳамон кор, ба ҳамон ҷои фаъолият ва ҳаргиз хушбахт буда наметавонад. ва масалан ман аз сабабе ки ин касбро аз ҳад зиёд дӯст доштам ва агар гӯям ки ман тамоми ҳаётамро то ба имрӯз, яъне 40 сол боз фаъолияти омӯзгорӣ дорам ва хушбахтам ҳастам, чунки барои бисёр шогирдон, барои бисёр нафарон ман ҳамчун роҳнамо, ҳамчун муаллими аввалин хизмат кардам. бунафша Ғаниева саодати зиндагию рӯзгорро дар муҳаббати самимӣ дарёфтааст. занест хоксор ва меҳрубон, дилсӯзу дардошно. маҳз ин хислатҳои наҷибаш боиси комёбиву дастовардҳои ӯ дар самти фаъолияти омӯзгориаш гардидаанд. ӯ шогирдони зиёдеро тарбия намуда, омӯзгорист ки тамоми муҳаббаташро нисори донишомӯзонаш кардааст. омӯзгорӣ барояш ишқ аст, яъне ки инсонро тарбия мекунаду ба сӯи садоқату саодат ҳидоят менамояд. рӯзи аввали кориро нағз дар ёд дорад. ҳарчанд зимни таҷрибаи истеҳсолӣ замони донишҷӯӣ соатҳо бо шогирдони мактаб дарс гуфтаю андаке таҷриба ҳам ҳосил карда буд, аммо бо вуҷуди ин дарси нахустинро бо ҳаяҷон шурӯъ кард. дар донишгоҳ бисёр як шогирди фаъол ҳам будам ва аз сабабе ки ман дар факултаи таърих мехондам, ростӣ бисёр хотираҳои пурарзише дорам аз давраи донишҷӯӣ. пеш аз ҳама ман як нафаре будам ки дар факултет, яъне доим дар маҳфилҳо барандагӣ мекардам ва ҳамеша дар корҳои ҷамъиятӣ фаъол будам. азбаски ки факултети мо таърих ки буд, мо чанд борҳо ба экспедитсияҳои илмӣ тадқиқотӣ рафта будем, бахусус дар ноҳияҳои вилояти Хатлон. инчунин баъдтар моро дар курси 3 яъне якмоҳа ба
таҷриба омӯзӣ ба шаҳрҳои Москва, Ленинград, Санкт-Петербург, Владимир, Новгород, Суздал фиристодан ва хотираҳои зиёде доштем аз ҳамон замон. Ва вақте ки ман бори аввал ба мактаб омадам, аллакай бисёр чизҳоеро барои худ гирифта будам, ки метавонистам дар мактаб ба шогирдон ин чизҳоро омӯзонам. Лекин ба ҳар ҳол вақте ки ба мактаб омадам, 1-2 ҳафтаи аввал ман ҳамчун муаллимаи таърих ба кор қабул шуда будам. Вале баъди 2 ҳафта директори мактаб маро даъват карданд, гуфтанд муаллима ҳамин синф муаллимаш бемор шуд ва шумо ба ҷои муаллима дарс гузаред. Ва ман рости гап дар ҳайрат мондам, та ман унҷа равам, ман ба онҳо чӣ дарс медиҳам? Ман مثلا متدیک صنف ابتدایی نخوندم. گفتن خیلی 2 هفته، اقلا شما 2 هفته همین صنف برین. وقتی که من در اومدم به صنف خونه، راستی گپ اونقدر در هیجان بودم که وقتی که نگاه میکردم در صنف 30 خواننده با چشمهای پر از مهر به من مینگرند و من دیگر بسیار هیجانم از حد زیاد شد. چیکار کردن من ندونستم. اول یک خاموشانه به همش نگاه کردم، چشم دووندم، ولی ببینم که همه با محبت به من نظر دارن و من درس آغاز کردم از کتاب الفبا، از صفحه اول، یعنی به بچه‌ها از روی رسم درس رو گذاشتم و نمیدونم آخر من همین چیز رو چشمم به در 2 هفته نگاه کرده ایستادم. معلمه خیلی بیماریشون طولانی‌تر شد، بعدتر اومدن، ولی برای دایرکتور مکتب که همین صنف رو دیگر درس میدی و با همین من قریب 25 سالی عمر من در صنف‌های ابتدایی گذشت. ولی من از این چیز هرگز پشیمون نیستم و خلاصه آمدم که نه، من میتوانم کودکان رو از همون صنف 1 یعنی تاریخ وطن رو آموزونم. یعنی این برای من امکانیت هست به این خاطر و در حقیقت هم در صنف‌های ابتدایی درس دادن این بسیار مسئولیت بزرگ است، چون که من بعد تحصیلاتی هر یک نفر از همین صنف‌های ابتدایی وابسته است. یعنی در من بعد در زمینه‌های دیگری تحصیلات، یعنی خواننده بچه موفق می شود، این پیش از همه به زمینه ابتدایی تحصیلات وابستگی خیلی زیاد دارد و خوشبختم که شاگردان بسیار خوب رو هم تربیت کردم، به اوی رسوندم. نوبسته از او که شخص در کدام کسب و کار شغل دارد، او باید به واسطه فدایی و عاشقی کسب و کار خویش باشد و برای عملی نمودن مقصد و مرام خویش از تمام امکانات‌های داده شده وسیع استفاده بکند و تنها در این حالت میتواند که همچون انسان کامران و موفق باشد. چون این خصلت‌های نیک و حمیده انسانی و معلم محترم غنی و بنفشه جمعه‌بایمنا به واسطه سازگار هستند. معلم محترم که قریب 40 سال عمر عزیز خویش را صرف تعلیم و تربیت نمودند و به واسطه گوییم که پوره به مقصد خویش رسیدند، خطا نمیکنیم. شاگردان این معلم امروز در تمام ساحه‌های مهم حیاتی کار و فعالیت کرده ایستادند. در صحیفه‌های تاریخ تمدن و فرهنگی عمومی بشری در همه دور و زمان‌ها شخصیت‌های قدم به عرصه آن می‌گذارند که توسط اندیشه‌های تازه و پیگیرانه، آزاداندیشانه، رفتار و گفتار عاقلانه با تفکر موافق، خلق و اطوار پسندیده و اشتراک فعال و پیوسته در همه گونه کارهای تربیوی و جمعیتی حضور داشتن محبوب همگان گردیدند. بنفشه غنی و نیز از زمره آموزگاران فرهیخته می باشد که با شاگردان در برابر درس گفتن اینچنین صاحب خیردی و انسانگرایی را با داشتن صداقت و رفاقت به پایان می آموزاند. بنفشه غنی و در جاده آموزگاری شخصی تصادفی نیست. او بیش از 25 سال در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 55 ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه به حیث آموزگاری صنف‌های ابتدایی به شاگردان درس میگفت. وقتی که با کودکان سر و کار میگیرید، آنها یک عالم بی‌آلایشند، یک عالم قدسی‌اند، آنها بسیار صافند، پاکند. من با اون خاطر در این زینه ابتدایی تحصیلات یعنی دور و دراز موندم، چون که من احساس کردم که یعنی منفعت من بیشتر میرسد در همین جا. یعنی در وقتی من زمینه رو مستحکم میگذارم، یعنی پایه ابتدایی تحصیلات رو مستحکم میگذارم، کودک
дар синфҳои болоӣ вай худаш роҳаш роҳ ёфта метавонад. асосӣ замина аст. Масалан имрӯз ҳам агар шумо диққат дода бошед, пешвои миллат дар паёми навбатии худ ҳамин сари ҳамин масъала ҳарф заданд. яъне мо бояд бештар маврид диққатро ба ҳамун зинаи ибтидоии таҳсилот ва зинаи томактабии таҳсилот, яъне бештар диққат диҳем то ин ки дар зинаҳои минбаъдаи таҳсилот шогирд муваффақ бошад. қаҳрамони барномаи мо баҳри боз ҳам васеъ намудани дониши педагогӣ ва маҳорати касбии хиш ва амиқу возеҳтар омӯхтани нозукиҳои илми педагогӣ унвонҷӯи пажӯҳишгоҳи рушди маорифи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон буда онро соли 2018 бо ҳимояи рисолаи номзадӣ таҳти роҳбарии яке аз олимони варзидаи соҳаи маориф академик Ирина Холовна дар мавзӯи ташаккули маҳорат ва малакаҳои маърифати ҷустуҷӯии хонандагони хурдсол дар шароити ҳамгироии асарҳои бадеии таърихӣ дифоъ намуда дар ин ҷода ба муваффақиятҳои назаррас ноил мегардад ва аз тарафи олимони соҳа сазовори баҳои баланд мешавад. ӯ пайваста ба фаъолияти илмӣ омӯзгорӣ пардохта, дар таълиму тарбияи насли наврас таҳия ва дар амал татбиқ намудани нақшаи барномаҳои таълимӣ, таҷрибаомӯзии донишҷӯён саҳм гузоштааст. ҳамзамон дар таҳияи чандин барномаҳои ҳукуматии соҳаи маорифи ҷумҳурӣ низ саҳм дорад. Бунафша Ғаниева бо фармоиши Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар чандин гурӯҳҳои корӣ шомил гашта оид ба стандартҳои фаннӣ ва коркарди меъёрҳои фаннӣ, барномаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсӣ нақши худро гузоштааст. вақте ман дар зинаи ибтидоии таҳсилот кор мекардам, яъне аз усулҳои кор мегирифтем ки масалан таълими ҳамгироӣ, яъне таълими ҳамгиро дар муассисаҳои таълимии ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1994 инҷониб яъне амалӣ мешавад ва ана ҳамин ҳамгироии таҳсил як барои ман як такон шуд, чунки яъне чӣ гуна ман вақте дарс мегузаштам аз рӯи ҳамин усули таълим ва медидам ки чӣ гуна шогирдони ман тавассути ҳамин усули таълим бениҳоят хуб яъне дарсҳоро аз худ мекунанд ва бинобар ин ман тасмим гирифтам ки ман бояд яъне кори илмӣ кунам дар ҳамин самт, маҳз дар ҳамин самти ҳамгироии таълим ва мавзӯъро гирифтам ва сари мавзӯъ аз ки ман дар мактаб ки кор мекардам яъне амалӣ, аслан фаъолияти ман амалӣ буд ва барои ман чандон аз ҷиҳати назариявӣ яъне навиштани рисола мушкилот ба вуҷуд наовард, чунки ман ҳамаи ҳамон чизҳоро дар дарс ҳар рӯз дар ҷараёни дарс ҳамаи ҳамон чизҳоро мушоҳида мекардам. медидам масалан чӣ чиз камбудӣ дорад, чӣ чиз аст масалан муваффақ аст масалан дар кадом самт, аз кадом самт заифии масалан хонандаро ман дар ҳамин ҷо медидам ва бинобар ҳамин мавзӯи ман ҳам вобаста ба ҳамин усули таълими ҳамгиро ва хушбахтона ман соли 2018 яъне рисолаи номзадии хишро дар ин мавзӯъ ҳимоя кардам ва барои ман масалан ҳимояи рисолаи номзадӣ азбас ки дар ҳамон мактаб кор кардаму мавзӯи ман аз ҳамон мавзӯи бевосита аз кори амалии ман вобастагӣ буд, бинобар ҳамин ман чандон дар ин самт мушкилот надоштам, чунки ҳам дар амал фаъолият доштам, ҳам аз ҷиҳати назариявӣ. омӯзгор ҳамон вақт муваффақ мешавад ки шогирдони хуб тарбия карда ба воя расонад. дар воқеъ рисолати омӯзгор низ ҳамин аст. он нафаре ки дар ин роҳ равона аст ҳеҷ гоҳ бидуни заҳмату меҳнат ба чизе ноил гардида наметавонад. таълиму тарбия як қисмати ҷудонашавандаи маданият буда он барои ғанигардонидани ҳаёти рӯҳии ҷамъият ва шогирдон хизмат мекунад. дар ин ҷода ҳаёту шахсияти Бунафша Ғаниева мисоли шоён буда ҳисси масъулияташ дар назди илми педагогикаи кишвар хеле хуб инъикос мегардад. муаллим худаш як нафаре аст ки яъне роҳнамо аст ва дар боғи дил ӯ гул мекорад, яъне ана ҳамун роҳнамоиш кати, муҳаббаташ кати, дӯстдорияш кати яъне дар дили шогирдон роҳ меёбад ва аслан бояд гӯем ки муносибат бояд агар ҳар нафаре ки омӯзгор аст ин чизро нағз хуб дарк мекунад ки муносибат бо шогирдон дар ҷои аввал меистад ва мо бояд пеш аз ҳама нисбати шогирдон яъне меҳрубон бошем. ба чӣ хотир? ба он хотире ки дари дили онҳоро боз кунем ва дар он ҷо тухми донишро бикорем ва дигар ин ки муаллим
یعنی برای اون که مناسبتی با ثمر باشد با شاگرد پیش از همه باید آموزگار یعنی یک نفری باشد که به معرفت باشد تا انا همون معرفت خود راهی دیگران را کشاید. یعنی خودش باید در اول نمونه عبرت خودش باشد. و دیگر اینکه در مناسبت با شاگرد آموزگار را لازم میاد که بسیار یک نفری با صبر باشد با تحمل باشد، چون که تربیه شاگرد این کار یک روز و دو روز نیست. یعنی روزهای زیاد وقت زیاد صرف می شود. و دیگر اینکه شاگردان هم هرگز یعنی به یک دیگر مانند نیستند، یعنی هر کس دام راه خود را دارند. از این رو باید در این سمت آموزگار یک نفری باشد در مناسبت با شاگرد که یعنی با تحمل با صبر، یعنی با شاگردان پیش از همه مناسبت در جای اول میستد. یعنی پسیخولوژها بر وقت این چیز رو اثبات کردن که میگن که موفقیتی کارمند یا که متخصص 15% از حساب دانش، ملکه و مهارت اوست و 85% آن از حساب مناسبت اوست. یعنی مناسبت نقش بسیار بارز دارد در تربیه و تعلیم نسل جوان، چون که همین مناسبت خوب مثلا میتواند یعنی حتی شما متخصصی برجسته هم که باشید ولی اگر مناسبت خوب نداشته باشید هرگز موفق نمیشوید. معلمه غنیه مناوشت طول 3 سال می شود که در کافدرای پسیخولوژی و سوسیولوژی دورکنی فاکولته دورکنی دولتی اکادمی دورکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری ترکستان با فعالیت علمی پداگوژی مشغول هستند. معلمه در روند فعالیت کاری بسیار یک صمیمیت بلند از خودشون نشون میدهند، زیرا در هر یک اودیتوری که درس میدهند با یک تیاری جدی، با یک مهر مادرانه، با یک صمیمیت خاص جوانان را در رویه وطن دوستی، خوش اخلاقی، اتیکای پداگوژی، پسیخولوژی با آنها درس میدهند و بعضی روزها هم می شود که دانشجوها انفرادی با من همصحبت می شوند تا اینکه با معلمه در علیحدگی فکر و عقیدهشان وابسته به آن مشکلاتی که امروز آنها دارند آنها را فهمیده باشند. زیرا روند درسی معلمه که روند پسیخولوژی و سوسیولوژی اداره کنی است مشکلات های جامعه امروزه را در خود میگیرد و معلمه همین مشکلات های جوانان را درک کرده همیشه با یک تیاری جدی با یک مهر و محبت مادرانه، یک مهر و محبت آموزگارانه به آنها درس میدهند. و همچنین معلمه در طول فعالیت زحمت‌های بسیار در سمت علمی تحقیقاتی انجام دادگی‌اند. ده‌ها مقاله‌های علمی، کتاب‌های درسی، وسایل تعلیمی روی چاپ آوردگی هستند. همچنین وابسته به تیار کردن دانشجویان در روند برگزاری المپیاد فاکولتتی اکادمی و جمهوریوی نیز سهمی به نهایت بزرگ دارند در تربیت کردن نسل جوان. قهرمان برنامه ما همیشه در جستجوی اصولهای نو به نو زمانوی تعلیم و ایجادکاری است. پیوسته می‌کوشد که شاگردانش سزاوار دانش بلند و نامبردار ملت و وطن خویش باشند. این نیت و مقصد نیک که روانه شده است به تربیت نسل جوان کشور الهام بخش کار و فعالیت هر روزه اوست. محض با انتخاب کسب آموزگاری او توانست مقام شایسته خود را در جامعه پیدا نماید. یگان مبالغه نمی‌شود اگر گویم همین فضایی که همین مؤسسه‌ای که من فعالیت دارم همین الهام بخش من همین مؤسسه است، چون که در اینجا بسیار یک فضای سالمی اگر گویم که ایجادی و علمی و کارگزاری است یگان مبالغه نیست، چون که در حقیقت در اکادمی دورکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تمام شرایط امکانیت ها برای ما متخصصان یعنی فراهم آورده شده است و همین چیز میتواند که منبع الهام من باشد. هم روزه در اینجا میشینم، هم فعالیتی چی میگن آموزگاری دارم، بعد دانشجویان درس میگذارم، هم در کافدرا ما موضوعها داریم، مثلا از روی موضوعها کار میکنیم، مقاله مینویسیم، کتابها مینویسیم. اگر همین گونه فضا نباشد من گمان نمیکنم که ما چنین امکانیت داشته باشیم که ایجاد کنیم. همین فضای سالم من بسیار خوشبختم که در چنین یک فضای سالم
یعنی فعالیت دارند و این برای پیشروی هر یکی ما در اینجا یعنی زمینه‌گذاری میکند، یعنی مساعدت میکند که یعنی ما به بسیار موفقیت‌ها نائل شویم. در معاصر تاریخ شخصیت‌های ارزی هستی دارند که با کوشش و زحمت‌های خویش حیات را رنگین می‌سازند. یکی از چنین شخصیت‌ها غنی و بنفشه فدایی علم و فرهنگ، کسب و کار خویش، عالمه پختکار و سرمحصول می‌باشند. او در فعالیت بی سابقه خویش شاگردان زیادی را تربیه و به کمال رسانیدند که در ساحه‌های گوناگون حیات کشور فعالیت پرثمر دارند. ما به خدمت‌های آموزگار، مکتب شناس، محقق و شاعره شیرین کلام غنی و بنفشه سعادت روزگار، کامیابی‌های تازه به تازه را در جاده علم و تعلیم و تربیه تمنا داریم و قطعه شعری که خودشان به آموزگار بخشیدند میخواهم قرائت نمایم. شایسته مقام ای معلم، صاحب کرام ای معلم، همواره میان طالب علمان با شعر و کلام ای معلم. بنفشه غنی‌یوا در اصلاحات ساحه معارف پیوسته سهم نظررسی خود را می‌گذارد. در برابر فعالیت آموزگاری به کار ایجادی نیز مشغول است. موصوف مؤلف و در هم‌مؤلفی با استادان فیض‌الله شریفزاده و محمدالله لطف‌اللهیف کتاب درسی زبان مادری برای صنف 2، متدیکای تعلیم زبان مادری در صنف 2 راهنمای آموزگار را نوشته است. اینچنین به قلم او چندین دستور و وسایط تعلیم به مانند کی تیز می‌یابد مسئله‌های شوق‌آور، رحمت به تو الفبا، نمونه گذرانیدن درس تربیوی در مکتب، تعلیم همگیرا و انکشاف قابلیت شاگردانی صنف‌های ابتدایی، بشارت شکوفایی، آموزگار روشنی بخش روزگار و زیاد از 70 مقاله علمی متدی تعلق دارد. محمد اقبال لاهوری میگوید که زندگی در صدف خویش گوهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. مظهر زنده‌دلان خواب پریشانی نیست، از همین خاک جهانی دیگری ساختن است. در حقیقت وقتی که انسان زندگی دارد، مثلا فعالیت مهنتی دارد و زندگی شخصی دارد، من فکر میکنم که میان این دو چیز همیشه باید یک توازن نگاه داشته شود. مثلا خیلی که همین فقط یا کار گوییم یا که فقط توازن یا زندگی شخصی. من فکر میکنم که پیش از همه ما باید توازن رو نگاه داریم. مثلا میگویند که من صبح صادق بر وقت با یک احساسی بسیار خوشایند و کار میبینم و در اینجا فعالیت میکنم و میدونم که چون بیگاه از اینجا میروم، یعنی در خانه مرا انتظار هستند و من کوشش میکنم که در هر دو سمت مثلا من فعالیت خوب داشته باشم. مثلا من هرگز اویله رو یک طرف نموندم، فرزندان خوب صالح تربیت کردم. امروز نبیره ها را تربیت داریم. من در مثلا تربیت اونها هم سهم میگذارم. مثلا در همه کم و کاستی زندگی مثلا سهم خودم رو دارم و در فعالیت کاری هم و این دو چیز به هم دیگر توأم می شوند و پسان زندگی خوشبختانه می شود. من فکر میکنم که اگر از دو جانب شما مثلا موفق باشید، هم در زندگی هم در جای کار، شما خوشبختید. بنفشه غنی‌یوا همیشه در جستجو، پژوهش و کمالات کسبی خود است که غالب آزمون جمهوری معلم سال 2010 گشتنش گواهی این بوده میتواند. بنفشه غنی‌یوا همیشه در جستجو، پژوهش و کمالات کسبی خود است که غالب آزمون جمهوری معلم سال 2010 گشتنش گواهی این بوده میتواند. نامبرده زحمت و مهنت را یگانه راه موفقیت شمرده، فرزندان خود را نیز در روحیه زحمت طلبی تربیت نموده و جوان دختران نیز همین گونه توصیه می‌دهد. اگر بگیم که امروز برای جوان دختران ما تمام شرایط، امکانیت‌ها هم برای تحصیل هم برای فعالیت مهنتی وجود دارد، یعنی یگان بالغه نیست، چون که همه ما می‌دونیم که امروز نسبت بانوان، نسبت زنان، نسبت دختران غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان روزافزون است و مثلا بهترین دستاوردی که در سالهای صاحب استقلالی این پیش از همه انمون طریق کوتای پرزیدنتی
ба таҳсил ҷалб кардани ҷавон духтарон ки имрӯз аз рӯи маълумотҳои оморӣ қариб 11 ҳазор духтарон яъне тариқи қуввати президентӣ яъне соҳиби маълумот шуданд ва ба маҳалҳои худ рафтанд. ва дар замони донишҷӯишон ман бисёр пеш аз ҳама ба духтарон тавсия мекунам ки яъне имрӯз яъне шумо медонед ки ҷаҳонишавӣ аст. Масалан вақте ки муносибатҳои ҷаҳонишавӣ аст, шумо мехоҳед намехоҳед ин ба рӯзгори мо бетаъсир намемонад. ва ман пеш аз ҳама ба духтарон тавсия мекунам ки барои ҳар як духтар, барои ҳар як ҷавонзан пеш аз ҳама ҳамин шарм, ҳаё, яъне ин одоби наку, ахлоқи ҳамида бояд дар ҷои аввал бошад. вақте ки масалан хатм мекунанд, масалан фикр мекунам ки вақте ки ба ҷои коргоҳ мераванд ва бо ҳамин хусусиятҳошон онҳо фарқ кунанд. баъд ғайр аз ин масалан бояд ҷавондухтарони мо соҳиби маълумот бошанд. ба чӣ хотир? ба он хотир ки масалан мегӯянд ки агар падар як оиларо тарбия кунад, модар миллатро тарбия мекунад. яъне масъулияти ҷавондухтарон бонувони мо хеле баланд аст, чунки яъне талаб мекунад ки яъне пеш аз ҳама соҳиби маълумот бошанд. дар баробари ин анамон маърифати баланд доштанашон онҳо бояд яъне ахлоқу одоби ҳамида дошта бошанд. ва мегӯянд ки занонро гарзидониш зеваре ҳаст, умеди зиндагии беҳтаре ҳаст. яъне вақте ки ҷавондухтарони мо соҳиби маълумот мешаванд, соҳиби ахлоқу одоби ҳамида ҳастанд, вақте ки онҳо ба ҷойҳои кор мераванд, ман боварӣ дорам ки онҳо яъне хуш пазируфта мешаванд ва дар зиндагӣ ҳам дар ҷои кор ҳам ҳатман муваффақ мешаванд агар ҳамин гуна сифатҳоро дошта бошанд. омӯзгори самимӣ шамъеро мемонад ки бо нурҳои равшангари худ хонандаро парвонавор дар атрофаш ҷалб менамояд ва ҳамсони фарзандони хиш дар тарбияи маънавии ҳар яки онҳо саҳмгузор аст. қаҳрамони барномаи мо ин рисолати бардӯздоштаашро дар давоми 40 соли пурбаракат дар соҳаи маориф бо муваффақият адо намудааст ва мо аҳли эҷоди барномаи занони муваффақ барояш комёбиҳои беназирро таманно дорем.